Arngut Rangbah na Garo u Adamkid Sangma bat u Noverfield Marak dkhot seng BJP hakhmat jong Myntri Rangbah ke Assam u Himanta Biswas Sharma la pdiang burom yeki kakhat tarik Kyllalyngkot Babupara Tura nongialam kane ke seng. 안탕탕한 리더게 안탕탕 오나 만자 안는데 멀치고 그먹 내도 문자 장기 탕 그먹 내 동계 녹술 송술 봐 니 지금 뽑고 레지스터 갔다 오다 안 지금 장기 탕 그먹 허나니 하자 살아 허나니 하자 그냥 내 동동 나면 이거 안 찍고 so you have this a very big question so awareness ko doon nangen yan kita pa scheme rang bude tao naman gets more than ina jab it impossible manifesto nibo tao de angaba saksa BJP party ni aspiring candidate. So BJP party ni aspiring candidate only on BJP party national party. Tangaba party number 1 party tao the peste. So party ni kita je manifesto ko tharigan waran waigan. Not going to be a success. It impossible sir. Pani thang ko nakon ge. So yana ko nyate nigen si mo de angan tangde leadership paksa ticket team sini ticket elot maba kita kana sekang baik kita kana ontisa jigir karang tabat akal so aro number soup and I take it as a blessing in disguise ya ticket elot kagi jani ko ba team sini kita maina angaba saksa aspirant candidate sem tokona so namai ha maina angni political career ro public ko lead khana public rangni andalao dongani ko dak nes wa gemeko right ka bana masyate na wi gijani guyate na nesan tangon khare kha phaiga uni gisep kon anthang ba wi ba masiba yan ke dakba ya free fish na success ong jawa iko masiba nga dakna sakja uni gaman anga thangde dengthang mancha leke ticket declaration ni zaman mathela ha angna elok khajaso anga jemmangkon yang men somayo yarang ko register kachum sakanchuna ade kema ko biya maina kasni wiani rang ko angona ba sokpani jamano ya ko dong chomotjawa onna manjawa ikori ko sabona manjona mashe ikora jegala talo banga jegalinga uni gaman lekin dongmot public meeting ni zaman anthangni jaru ko parang ko bantani ko parang ko bachi galgen